kan khovel kal phung hi amakin thileng kim hi alet lingin aling let vel vek to ni mai hian a hriata mana ni thei kha tuna chon ni thei lo an ni to mana ni thei lo kha ni thei ani ta zel mai boka chung tiang kha noi tiang a kan chia noi tiang kha chung tiang a kan chia ta ani bero me tuna kan ngai thak tur po hi chu tiang thil thleng zinga pakhat chu nia mei chi in mi pa an pong sual jok chung chang kan ngai ho dona he thil thleng hi amakin adanglam em maya kan ham tar lang dona ni kum sang ni le pakwa tanga sang ni som pani inkar chung khan Zimbabwe rama chuan mei chom thadu lo a ruala kho sathin te an sang zual hle a heng mei chom thadu lo rual hi group le pol sang sang te an nia an ni hian mi pamal tlat an hu fu te chu damdoi pe in hun fa lan suaya an pong sual ron thina hetianga che thin te hi spam bandits ti te spam hunter ti te female rapist ti te hriat lar an nia an chet dan le an chan chin hi heti la hi chuan khovel media liana te chuan mu tura tam hlea an chan chin le chet dan te hi hriat tur a om to lawemo ti hnuwa po a khat tokin hetianga che thin me cherual hi hriat tur anom le thina kum sang mi som ni le pani thleng khan hetiang thil hi a khat tokin a thleng le thina Zimbabwe rama thunei tu te lu po a hai hle ni hetianga mi pa pong sual ron ching mei che te hian karman to tak tak mangin khopui chung le mun fal deuh te chu an suar tuan thina chutiang an tlan kol na lama chuan mi pa kong sira motor rem chang lo chang le mi pamal tlat an mu fu chuan an motor chuang ve turin an thlema an in lama thla ho turang tein an in soya an motor an chuan lu hnuwa khopui pon lama chak taka tlan puin chemte le silai manginemo an mi phur te chu an vo zui thina chutianga an ti hnuwa mi pa te chok phur theidam doi le ri hlo dang te an pelwin an sai rui thina ni khu an hriat lo thlengin an sai rui thina ni khopui pon hlataka an hun lo ruwa man lok building ruwa ka hruai lutin mi pa te chu phur be nga yan ni chuan che theilawa phur betin an khosak lui pui thina an mi pakit nap te hi phur be ngai lo tura ni khoselo khopa an sai rui te po anom bok thina hei hi om herle nom chen na satli ngota ti ero an ni bik lowa hetianga an ti hian chan mu mal takania chutianga mi pa an pong sual ron thin te chu kondom an man tira mi pachi chu an lak sak thina chutianga mi pachi an lak sak te chu an ram chung mai ni lo khovel mun dang danga te man to tak takin an sal chuk le thina sumdon na tan an mang thina ni hetianga du to ka an pong sual ron hnuwa hian an tom na mun atanga phur chuakin kongsira an mi pakhosak pui to te chu motor atanga nam thla in an kalbo sam le mai thina ni hetianga mi pa an pong sual ron thin hian voi khat mai ne lovin voi tam tak an mut pui lui thina a then te chu zam ni thum lai kol te po an nei thina mi pachi a tam theyang ber lak sak an du thin wang ani sociology professor tele Zimbabwe National Traditional Healer Association te report atanga alandanin hetianga mi pachi an lak sak te hi zol ID chikhat siam na man ru atan te baka mi pachi hi nun na thar siam na le thachak na en tirna ani awangin sumdon na atan ram chung an thal na sa in rampon thleng poa hlok taka he sumdon hei kalpuini thu tarlan ania abik takin South Africa le Dubai lama heng mi pachi te hi an thal na sal he ni hriat ani bok Zimbabwe rama macheke khuwa mi pa pakhat aming tarlan lo kum somthum le pokomi chuan chutiang thil mei che pathum te laka ato dana soya ani hi hetiang thil ato hnuwa kongsira charni in damdo in lama hun engemaw chen en kol zui ani heng heya ani hi school zir tir tu ni in tlai khat chu a school bang ho tur ba salo chang chu BMW car pol South Africa number plate wa achunga meichia pathum le mi pa pakhat chuang hian anon din chila khoilai thlenge kalkadu ti de min zota maron dera thleng kal tum kani thu tele bas ka chan mek thu te ka sel hnuwa chuan
maron dera thleng chu an ni po kalan tum thu le an bulakal ve mai tur te chuan min som hala an motora chuan ngai that lo na po nei lo chuan ka chuang lut ve maya ama chuan mi pa le mei chia thu in an hnunga chuan mei chia pahnih te nen chuan kan thu hova kong laka chuan in tur te min pe a ka du lo thu ka soi hnuwa po chuan min nor lui zela ka in ve ta nge a ka thil in chuan reilo te a min ti ruina sa hle maya ka thil hriat le ka khawmu te chu a chiang lovin ka vai roi maya reilo te a chuan ka lo mu hil zui ta mai hi ani oma ka han har le chuan ka om na mun chu ka hreta hau lo maya pindan te tak te thimrui mai engma mu chian theilo na hmuna hian ka lo om hi lo nia tho kan tuma ka han in beng kan don chuan ka kut chu hnung khira phuar ka ni ti ka hreta hala ka kap bor le ka sel chuna ka ti em maya a hnuwa ka ngai tu le chuan ni khuwa ka hret lo lai khan min lo pong sual to ni nge in ka ringa ka har thoma chuan mei che pahni hi pindan chunga chuan an lo luta ka bul nayan lo thlen chuan mi patana zu mom theyang ber tur hian an khosa a an pahni chuan min mut pui turin min nge na ma se ka du lo thu ka han soi chuan mei chia pakhat jok chuan pistol ron phorin ka mut pui do lo chuan na sata ka min soi sak hnuwa tha min wawa ka che theilowa ka thil in tur min pek kha ka taksa na la thok na sa hle ti ka hria kuma nget ta ka phuar be ka ni boka chung mei che pahni te chuan an du tokin nom chen nan min mang zui ta a ni chung zet chu hetiang hian na sata ka voi tam tak pong sual ron hi tokin min hrenga chumin hnuwa chuan an motor abok chuan min phur chuaka thi turin kong sira min hnut chia min kal santani ti ina soi he thil hi a thlen voi khatna mai ani lowa hetianga mei chia om her tak tak ten an pong sual mi pa hi tam takan omin voi tam tak hetiang thil hi a thleng ani soi to angin mi pa te chu hetianga an pong sual hian kondom man tirin an kondom man chu phui tak tonin uluk takin an da thale thina chu tianga mi pachi an lak sak te chu doi thil bol hlo chekhat juju an ti mai siam nan tele thil danga man tu te in an ma ni ram chung le ram pon thlengin man to tak takin an sal le thina hetianga sum don na manga rin hlel thani thum leka ron lian ta po hi mi inga muzat an omni atarlan ani bokani tuna chanchin kan soi mi pa kum som thum le pakomi pong so ron tu mei chia pathum te hi kum sang ni som ni le pakhat october tha khan gweru khobula aman chu an nia anni hi sophie hok wara nechai hok wara le rosemary chakui zira te an nia man chu an ni hian mi pachi omna kondom som thum le pakhat zet an motor chunga tang hian mantel ani bokani hetianga man chu an ni nuwa le man an ni ma te po hian mi pa som le pasari chuang zet chu mei cha pathum te laka hian pong so an lo tok to nia thu buai zialu ani to nge nge ya heti lai hian zimbabwe dan pui chuan mei chia in mi pa pong so chung changa pong so tu mei chia hi sem theina dan an dan puya hian alo om hau lo hi ni a mei chia in mi pa mut pui tura a thlem na thu buai chau an rel theu wangin chumi dan tlo chan chuan hremna na vaklo heng mei chia te hi pe kan ni chau zo ka ni kum sang ni som pani mei kha khan he thu buai hi zimbabwe sarkar chuan ati topa heng mei chia pathum te dna test result atangin mi pa te a heng mei chia te sun hu hi mu tur mu mal om lo le aom anga ngai te po thil in mil tok lo nia hria da wangin he kc ti top ania he ba ka hian heng mei chia te hi an chan chin zir chian na nom chen na tan no chi zuran nia mi pachi an la khom an man sak te po pai bo na mai an mu lo wanga motor chunga lo la omani ti in ko chuan ngai dan asiamani heti lai hian tual chung media tele mi puilam chuan hetianga sarkar thu chu hi an pom pui lo hleya mi papong sual na hi akha tokin a thleng renga nom chen na na mi pat a ruala pong sual ron thin tele mi pachi lak saka sumdon atana mandu wanga mi papong sual na hi thil lor ber ani thule mi pachi manga sumdon na hi thil thleng renga ni thu na satakin alaw chu pui thunga heng mei chia pathum man chu te hi hetianga chachin mei cherwal tam tak zinga pakhat ve mai an ni thule achena zual le thil ti theitele
din mun sang jok me cherwal tam tak anom thu tual chung me dia le mi pui da chuan an naw chu pui na sa hle bok Zimbabwe rama chaw hian hetiang thil hi thlenga ni lowa kum sanga jbo somsari le pasari le somsari le pariat vela British rama keislar mai le ahun laya England ram media zong deuh tholu tu thil pakhat chu the medical Mormon case anti hetiang boka meiche ina mi pa apong sual na chungchang case nia he thil hi meiche pakhatin mi pa pakhat apong sual chungchang ani in tunruma hian kan han jep tel vele zok don ani American meiche pakhat Joyce Barnan McKinney chuan kum sanga jgo somsari le pasari September ni som pali atanga som pasari chungkhan The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atoi zongin LDS Churcha ko san rongbol tu tlangwal pakhat Kirk Anderson chu kidnapin dewan huna suain a meiche zokhian apong sula pong sul na tok Anderson a soidanin he meisia Joyce McKinney hian an biagin kota tangin a suai bo ni in a soya meiche hi ama chau nilawin mi pa pakhat Kate May ne nan nia biakin kota ading lai chu heng mi pahni te hian an ko san Mormon kal phung le turin te zo chian du anga in soin an motora an phura pistol 38 revolver nena vauzin rilo an barria devon lama kalpuin chuta chuan thirzai mangin an phur beta chumin nuwa meichia Joyce McKinney hian ti lui nen apong so zui ta ni na soi ni thum vel hetianga kol ani chung hian voi inga mazat Joyce McKinney hian apong so ni na soya chumin nuwa September ni som le pasari khan an ko san suai tu te ne na soya nupuya ta na ni atum thu Anderson hian dot trilin chu Joyce McKinney po hian alorem tia an phur na te chu phel sakania chu tianga an thla zelen tak deuh vele chuan rem chang zongin Anderson he atlan chuak ta ni thunei tu te hna achunga thil thleng chu rang taka thlen halin Joyce McKinney le athurwal pui kak mei te chu man tuma malak halania Anderson a ming chuan Joyce McKinney hna hian in nei na tur chung changa in biak na nei adu angin thuan thena chu thuang chuan Joyce McKinney le athurwal pui kak mei te chuan mala in hmuna tur hmun te anti fel hnuwa chu tiang chon bum chu an nia September ni som le pakua sanga jgo som sari le pasari khan an pahni hian man an ni ta ni man an ni hnu hian Joyce McKinney le mei te hi an thu buaya hian tanan kho ve na sa hlea epsoma kota suayan ni a kota suayan ni hian Joyce McKinney chuan motor banga le khaziak tarin athurol pui kak chu policeman ni lewin amadu thu nge ya kanhen na local ve zo ka ni ti atar nge ni thu boyen seina Joyce chuan apong sual Anderson chu ami patu zong tak ani thule ani theina turle du to ka achet pui theidon phot chuan Mount Everest tlang hi hling vekin khat po ni se saruak veka tlang chi patanga tol thak po a huam thu a soyani chanchin bumi tele Joyce ukil te chuan he thil hi thil thleng theini in an ngai lo thunga Joyce paun za somni keji somnga le pali vel chok ani lain pong sual tok Anderson ero paun zon hi le somnga keji za le som zeta ritle fitruk le inches ni zeta lian ania he pong sual ne hi a thleng thei lowang an ti ve thungani chuti lain Joyce po he thu boya hian zep nei lovin a in puang fai vek thunga chuti lain heti hun lai hian UK a mi pa pong sual na case kal pui thei ani rawa tenom tak le uchuak taka mi pa khosak pui thu buai rel theina dan chau aum thunga hei wang hian Joyce po pong sual case anga achung thu hi rel thei ani lo wangin uchuak taka mi pa khosak pui angin athu buai hi rel ani ta thunga hei wang hian kum sanga jgo som sari le pariat August ni som le pahni khan athurol pui kak nen bela chuan nia main nia thu buai chu rel that le turati ania bela chuan ni vele hian America rama passport lem siamin antlan bo ta hala anma ni omlo ma se Londona Central Criminal Court Judge chuan June ni nia khan anma ni semna tur hi ti chuakin kum khat lungin tang turin semna apea anin bel du chuan pound sang khat ve ve choi turin ati thunga heti ni lai hian British sarkar chuan anma ni hi an omna America rama tanga suai kir le tumna malak na ero an nei chung lovani
kum sang kha chuwa sumsari le pakua July thla khan Joyce le May te chu US a FBI 10 passport lem hanga khosa an ni awangin an man le a ma share semna pelem lovin in tiam kamna nei tirin an chu le ta he pong sul na thleng chung changa hian kum sang a chuwa sumsari le pasari ivela kha chuan British chanchin bumi te chuan thu hre chiang jok ni in chu in na sa takin he case chung chang le abe bom thil vel hi an chu na sa in anin el na sa le a Daily Mirror chuan Joyce McKinney malam hun tur thirin thei to pin thu chu an siama ama kum lama Joyce saruak thalak nei to thu te po ni ni chung zet chu thu pui bera nein an chu nge nge a Daily Mail chanchin buero chuan keini chu Joyce McKinney chanchin chuan velo na chanchin bu kan ni ti in mi puite hena in ro nan an lo mang ve thung bokani kum sang ka jugo somsari le pakua khan Church of Scotland a mei chepol te chuan he thil thleng chanchin bulamina an chu awar dan chu an soi sela Joyce thalak saruak tak tak te thlengin an chanchin bua war tak an tar lang te chu an soi sela chuta tang chuan he thu boile abe bom thil vel chu are ta duaka kum sang ka jugo somsari le pariat khan Joyce McKinney and the Menical Mormon ti le khabu Anthony Delano chuan aziaka hei hi Daily Mirror chanchin bu in Joyce chanchin achu te la khom ani bera sal akal hem le ani UK zai thiam ben pakhat Radio Stars te point he thil be chan hian Sex in Chains Blue ti lan siam nge nge a UK rama thu nei tu te chuan Joyce le athurol pui May te hi arugin an zongin an nge event zui renga heti la hian May ro chu kum sang ni le pali khan a boral to a Joyce McKinney ero chu passport lem mangin US a alokho sa zui renga kum sang ni le som khan ama chanchin le chet dan te chu tabloid ti documentary film siamania director Errol Morris chu Joyce chuan kum sang ni le som pakhat le sang ni le som palia te khan ko ta khinga ko te ro chuan he thil hi ama le film siam tu lam te hi an hriat puilo ve ve thung ni in an soyani kum sang ni som pariat khan he nu chena ve takhi in le lo mu mal po nei lovin motora akhosa kum som ko le pakhat mi pakhat a motor hian asuluma tlan bo tuma atlan chhe chu zuin an mana kot chuan ril rukim tok lo ti in damdo in lama in enkol turina tia kum sang ni som ni thleng khan ril ru buai enkol na hmuna enkolani athu buai hi district attorney chuan silai le hriam hrei hla om dang manga midang be na le lir thei dang su a tlan chiat na le midang su thlum na ate thu buai asiam saka heiba ka hian kum som sari mi pakhat na taka ahliam awangin athu buai hi ti san bel tura ngen ani boka man alo to na hrim atanga bela poisa tling khom po dollar nuai khat sing thum sang sari zanga zet choi tur ala nei boka thu buai sang atanga azel tan thei hun chung po kum som le pakhat zet ani to bokani Joyce McKinney chu athluk lam endik tura ti ania kum sang ni le som pakua July ni som pakhat khan Los Angeles kota ril rulama har satna neite enkol na hmuna da ania kum sang ni le som ni khan endik na nei le ni in chuta chuan aril ru ala film tok lo ti in an la da zui ta zelani